Oh, lo. Kan bawa durung salaman, Fred. Kelayan kok. Gak apa-apa. Sebenarnya malah durung salaman. Salaman. Oh iya, durung salaman ya ngapura. Oh iya. Iya segini balik. Itu dicawe ora. Dicawe ora dulu. Kan ini biru disalami. Ini biru kue disalami kue. Ya, bukan dulu pe, mari nggonku pe ora apa-apa. Aduh ini kowe. Nang apa? Ini kan sokan seloworan menganang-anang apa? Yo mandi wingi ketemu nang anu nang kana pinggir sawah. Oh, semanjar. Oh, dia ngasih ke mana? Ya bener. Ini kan caranya curhat ya gue. Ya, gue cakar-cakar cakar. Ini kan boleh curhat ke pribadi. Yang mana dibingung ya gue. Kita kesam, nyok pacar, pacar nih ngasih jekok. Orang balas kini dan kamu ngambil jeputannya orang yakin. Fred, kamu kan dimpani apa ke pribadi mah? Apa? Golek nampan. Pan? Empane, Suwe orang mangan. empane pur. Orang tahu. Jadi kejangan, Ih, kejangan, jangan apa tuh jangan? Manukan ye, manukan berbisisan mbak boy, yakin. Aku jadi moniun. Empane goko. Jaluk udi gue lah, yakin. Abang kan jangan dijaluki udi ya gue. Apa? Gue manukan dipani suwe soal mangan, Fred. Dipani disit. Jago ya, jangan pengen makan, ya kayak gua. Jago kita. Dipani. Lot. Gue dipani gue. Oh dulu bicara pusat-pusat dulu. Oh dulu bukan kotor kenapa dulu. Iya. Harus apa lah?